voknak zon thlani ni nga ni kan lo thleng tareng mai kan channel min lo thlir sakamin lo ngai thlak sak tu te chi bai kan buk vek chuwa khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona Venezuela lam mangin bul kan han tran ve le thung dona ni hei lir nging rap thlak tak mai Venezuela lam chon an to kan e kha ninga kalta khan 7.29 an soya anu minute tlem te a 7.5 in an soilea hnuah aftershock hi zanga chuang zet an tok le to then khat phei chu 5 point something vel atling hial ani chiat na aturuwa tuna hian mi sangkhat zariat borvel ruang lak chhuah to nia soi ania singa borvel zet an la bo chin hriat lovin an la om nia soi ani chuti lai chuan chan chin lung siat thlak tak tak kara lom na tur chan chhuak tu tim tena kut an han ben dar na tur hi ala om vele zeu thina hei tuna po uite pakhat chu ninga chung zet inchim kara atan hnuah chan chhuak tu tim te chuan an han chan chhuak le a hei po hi thil lom om dang dai tak ani uite reuhte gisel anti chu ninga chung zet inchim kara hian atang ve boka chan chhuak tu tim ten nungdam an la omem tia chhun jan chol lawa an beilai hian he uite hi an mu chuak lol mai inchim kara nungdamin alo la om reng mai alo nia ninga chung zet mai inchim kara hian alo tang nia soi ani video te po social media share ania viral na saviau mai US Seahawk helicopter chu emergency landing in Arabian Sea atumti rania heta hian mi pakhata bo hange thlak chun zomela US service member pakhat chu MH-60S Seahawk helicopter emergency landing in Arabian Sea hian atum heta hian service member pakhat boin pathum hi an hliam nia soi ani he thil ni mina thil thleng khania a khol lama chen lo na haum nge ni helai biala chetla US MH-60S Seahawk helicopter chu Arabian tuipuya hian emergency landing in a trum heta hian a in sona viau nia soi ania crew pakhat hi abova adang pathum an hliam ani US Navy assets hi helai rambiala chan chuale bozon na lama mala thin zinga mi ania he thil thlenna chan emergency landing atum na chan hi enge ti tuna hian chui chian me kania US Navy 5th Fleet chuan hemi chungchanga hian statement an ti chuaka an helicopter helai biala an deploy chu USS George H.W. Bush aircraft carrier chetla ania hei hi thlok chuakin emergency landing atum thi rangai ta sia aircraft carrier a hian kirman to lo ne soyania tuipuya atum top mai ania soi ani US Iran car han puang le lokila anni hi kan hria tangin Switzerland khopuya in biak na ten in MOU te sign ania khami hnuah khan boruak atha chhozel turanga yania maro chu Hormuz Strait a Iran khan longtian kap le a khami wang khan US in chang le tin in beiton na te an han kalpui le raprapa khami hnu khan in ka ton in beiton an nei chu an han top san le a Doha lama in biak na han nei le ta Doha hian US Iran nen Qatar lam nen in biak na an nei nia soi ania hi Hormuz Strait chungchanga biak Doha hian in biak na an nei nia tarlan ania he an in biak na po hi amor bokani to nge Iran le United States chuan indirect talk ni lai ni khan kalpuin chuan in biak na chu top san ani to a remna muan na om theina atana in biak na an nei hian enge ngong anei don ro hriat halani lova US le Iran hian July ni ko hian meeting an nei le dona Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei vui hani potanga avui zo nu July ni ko hian Qatar Foreign Ministry chuan US le Iran hian meeting an nei le tur thu asoi Doha in biak na hian mason na lam engemaw a thleng ni in Doha lam chuan an soya hi Switzerland khopuya in biak na nei hnuah in biak le na masaber kha ania Washington chuan US President chuan mason na nuclear program chungchanga in biak na nei turin mason na a om ni in atar lang boka Trump hian tun haya Senate in Iran chungchanga a malak na athunei na laksak ania laksak khanti khan Iran a ma alak na sipai bai pui thlak na akal puina hian
malak na lian jok akal pui zelo na turin Senate khan vote mangin thutluk na siama Iran laka malak na chukal pui chun jom to lo tur khan an ti ani ka hamaro chu Supreme Court khan Donald Trump ma thu nei na power chu aron nei let le tir ti te kan puan to nge ka khangani wang khan Donald Trump chuanin Iran hian August ni som pa ko ma a nuclear in biak na ra tha a chu tir lo ani chuan emo in biak na a hlotling lo ani chuan full scale war kalpui turin US chu a in pe ti a soi a thu nei na pum hlum a man thei don thu Trump chuan soin hei hi Iran hian angai tha a thiang lo ani ate hetila hian Israel Prime Minister Netanyahu chuan Iran ina atomic bomb manga Israel ti chet na tur a chan him ni in a in soi Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan interview anaya Iran nuclear bomb Iran atomic bomb manga Israel ti chet na tura ama chuan a chan him ni in a in soya Benjamin Netanyahu chuan public ma hetiang thu hi soina masa per ni soi ania Channel 14 in an kom na Iran hianin nuclear weapon siam theina khop enrich uranium an nei reng towa chu an policy chu chaktakin malam an pan pui zelani Israel an ti chet na tur nuclear weapon na chu an man theilo na turin Israel a chan him ni na in soya kan hriat angin Iran hi enrich uranium level sang takada ni in US la Israel khan an puwa 60% a kai chho ni a soi ani 60% a kai hi chuanin nuclear weapon som borvel siam chua theina nianga yani a 90% a kai phei chuanin weapon grade level sang tak ani don nia soi ani chungani wang chuanin Iran hian nuclear weapon a nei lo na turin thei top an chua indona hial hei ni somli jet indona khan kal chawa voin thlengin boina hial re tak tak lo su ani International Atomic Energy Agency IAEA in an chu danin Iran hian uranium enriched kg zali somli point pakwa an nei ti soin chu 60% lion an lithium nia soi ania an lei hnoi hun thuk tak nuclear facility a hei hi an da nia tarlan ani boka 90% an kai chho trap to nia soi ani 90% a kai ni chuan ral thuam grade level a kai don ti na nia chutiang ani chuanin nuclear warhead tam tak siam chua theina ani don ani October ni sari sang ni somni pathuma Israel a thil thleng kha kan la hreng ome Gaza atangin Hamas le Islamic Jihad firfiak pol te khan Iran an lu chila tuipui khomwal le boruwa ka tangin athaidan dan in Israel raman tle luta an mu kha an thate moti mai turin rong takin an cheya mi jahni somga chuang zet Gaza lama an labo an hroi bo nge ani kha khaminu khan in dona lian tak kha Gaza khan kumtelin an kal chhota kha ania Israel a chena viomaya Hamas hun ma tam tak ti chiatania Gaza chuan building sangtel te meu mai bom chiatani boka lernging rap thlak tak sul nu ang main building te chu a chim som rem rum mai ani ama ero chu Hamas noi bo tur Israel in a be pui thlak na khan har satnan toka achan chu Israel hian engtika em alaron lu khung don ti hi Hamas ho hian an mulok veka chu wangin chumi tan chuan in bo sena lian tak khan local puya mi pui mun ma a Hamas te chuan buon khwar zela civil mun ma damdo in te school te mosque te children park te khatiang ang public mun be chan khan le hnuai luna tunnel te anan siama khangani wang khan mi pui dim tareng reng Israel chuan poi raphlak a khoilo na turin film khur takin chetan la ka ngai tani chuwangin Hamas te chu tianga tektik rang an lo ruam man lo ko wang chuanin voin thlengin mi singtel zet Hamas ho hian ladam chuak ani tuna hian Israel Hamas te hian in ka hai US in a puan sak noya an meka Israel sipai singtel Gaza hian an la ani yellow line an tia Israel sipai Gaza tele Hamas le Palestinian mi puite daidan nan hian yellow line an tia chuta chuan Israel chunom munan khwara yellow line pialam an hun ma ron paltlang tum le buena siam tu te kap thei turin in ka hai thutlunga khan Israel khan dikna anei ani chutiang chuanin in ka hai bo chet na po thleng ol lova har satna te pon an tok chomol mol reng ani
chuti lai chuan Israel hian sang he chom hi pathum October ni sari Israel beina amo phurtu Hamas hruai tu lokte anda thazo thokhat to a an sipai ho tu then khat mo phurtu le mimalte poni an zui chhozela en thlak en thlai mangin chaktak hian an bo zuya akha to kin an phil le zo mai thin kan hriat thin ka ani loka po Hamas commander pakhat October ni sari sang ni somni pathuma Israel beina a ruah manasiam tu pakhat kha Israel in an chui zuina an chui chu ka Gaza a building pakhata ti hriat ania khaminu khan Israel chuan fighter jet mangin an bom chia a in chopin an bom dar mia mai ani hatiang khan Israel chuan la chui zui zel ania ngaidam na aom lova ngaidam na chuan hmuna changlo chui chua ti boral tur ti kha ani mai ha aya ha mit tit for tet ti chu Israel thu pui ber halania amile sa pakhat boral na chu alet saria thung rul zel chi ani chu wangin khovel khoi hmuna po leipialam le tuifin re thuk bera po van sanga po omse kan chui zuyanga kan zuyanga kan da thazel don ti chu Israel lam ruai tu te ngaidan ani burmai ani ole chutiang chuanin hei tuna po Hamas commander le helpol palite Gaza hian Israel lam chuan an da thalen ne soi ani Hamas commander Israel force telaka bei pui thlak fo thin tu chumieta na mo phurtu le ruah manasiam tu chunia Gaza Stripa Israel sipai ommek te chumi te beina atana ruah manasiam thin tu pakhata oma Hamas commander pakhat chu Israel chuan an ngai thei tolova chuwangin operation an kalpui han that nia soi ani arwal hian Hamas helpol palite an tha tel thu Israel lam military chuan thu chuan siam ani IDF chuan thlona manga bei pui thlak na kalpuin operative terror operative Israel helai Gaza omte tana himlon thlen tu le boina siam fo tu te bom le rapu bom ang chi ang zonga malathin an chu commander ruah manavek chunia heta hian Israel chuan target anti chia Hamas commander an beina hian an hlotling hlenia soyani hethil hi thole zana thil thleng kha ania Gaza chimlama nia Adel Jihad Mohammed Asfor ani platoon commander ania Hamas military wing huang chunga ania hemchungchang hen IDF chuan statement nan ti chuak nge indolai khan Israel Hamas indovung wanglai khan Asfor hi sniper ane trina explosive device manga Israel sipai beina ruah manasiam tu pakhat ani Hamas indin tharle na konga indin tharle an tummek na konga te Israel beina konga te amejang hlaptu pakhat nia puan ani bok Gaza Israel sipai omte laka be pui thlak na tur ruah manasiam fo tu chu Israel chuan fighter jet manga be pui thlak na an that an da bo ani tin Times of Israel chuna tar lang boka tin silai keng pol dang Hamas member dang an thate hi Wail Mahmud Ali Labat te Muaz Mohammed Hassan Ahmad te anni hi anti-tank operative veven nia Israel teng ti chet no konga ruah manasiam tu le malatu te anni tin Same Abu Kamil te ani hi platoon commander singa mi ni boka Akram Asraf Hamad Labat ani ya hi sniper operative ani Israel chuan heng ho tom na building an ka chet ba ka hian hnuah kwa hnuah tanel luna kwa tanel saf an bom chebok nia soi ani Israel lam hian an chet dan footage an ti chuak boka tuna hian news then khatin an tarlan danin Israel sipai te hian Gaza za somruk borvel an thunun nia soi ania Benjamin Netanyahu chuan malak na lakal zel ton Hamas hian ngongol an chua zel ani chuan Gaza rampum za asom sari hi thunun an tum thu asoi thunun ma se Israel lam hian anen kol vek chuang lova henglai te po hian Hamas member te an lo thau ni asoi ani de facto government noya hian Hamas kota thunai na Israel chuan hlan an tum to lova transitional authority intia sarkar leilok sarkar thar Hamas tel dona sarkar tharapian ma a sarkar na
leilok lo chel tu tur chutiang hna chuan thu nei na Israel chuan hlan an tum nia soi ani report in atarlan danin IDF ina an chhut dan tarlan ani bok IDF ina an chhut dan an tarlan danin Hamas te hian thlatin explosive device zatel fe mai an la siam chuak ni in soi ania fighter thar an lalut zel boka underground facility an lei hnuai hmun ma te an siam tha in an thuam thar reng bok nia soi ani October sang ni somni panga a US ruam manna a Israel le Hamas in ka haina an nei hnu khan voin thlengin mi sang khat Palestinian a hian thi anom to ni in Hamas en kol Health Ministry chuan an tar lang boka hemin hnu hian Israel sipai panga Gaza hian an thi ve to bokani Gaza hian an thi ve to bok Russia lam hala boi thlak me vio mayaral thuam puak ri hriat tur lo renga in chan ton na han la kalpui reng mai nimin loka Ukraine chuan Moscow rambiala satellite communication center pakhatan bom chia kha Ukraine Russia in dona a Russia sipai tena information poimo an la khom na nia soyania hi Ukraine chuan hlotling taka an bom chiat sak thuan puang ani khamin nu khan Russia chuan a changlet vele a Ukraine khopui Kyiv fa target an beya Russia beina wang hian Kyiv fa mi pathum an thi Russia beina wangin Kyiv fa mi pathum an thi a tin Kyiv chimchaklam hi Ukraine hian drone mangin Kyiv chimchaklam hi Russia hian drone mangin an beinia soi ani chuti lain Kyiv hian Ukraine hian Russia oil refinery mun dangami Ukraine ramri atanga KM sangkhat zathum zeta hla ami an bom chele nia soi ani Russia hian Dnipro Petrovsk bial a drone engemozat ni chanlam khana tir luta heta hian petrol station panga ti chiatania meiche pakhat athi bokani Governor Alexander Hanzan chuan hemi chungchanga hian thu chua siama Zaporizhia bial po Russia hian a beitel bok nia soi ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan statement ati chuaka Ukraine chuan Russia oil thlit fim na hmun Russia chimlama ufa hmun chu an target le ti soin hi Russia sipai industrial complex tana hmun poimo tak ani thu soin hlotling taka an bei thu Zelensky chuan apuang Amani khan Russia chuan Ukraine atanga ka chu drone zali som pakwa zet aloka phlato ti soin Moscow biala po aloka phlanwal to ani kha Ukraine jet na wang kan Moscow biala hian tharuk mi nosen pakhat chu athi nia soi ani tunhai thla enga maza ta tangkhan Russia beinan long range drone Ukraine chuan an mangna sa a Russia ram ril thuk zok Ukraine ram ri atanga KM sangkhat pialamte Ukraine chuan an beithleng phak towa amzia chu drone technology a ma an son vio ti nani Indonesia ken telani lo theilovin ral thuam laman boi puyanga ya chumi mamo na chuan tur thlu ka wanga ral thuam lama mason te po hi nei ani ve bokani chunga chuan Ukraine hian drone hi an siam chuang na sa long range drone bik takin Russia ram ril jok be thei tur hian lotling takin an siam chuak chu ani hai tuna po Russia ram ria tanga KM sangkhat zathum borvel jeta hla a Ukraine chuan be pui an thlak thei ta ania Russia oil mun ma an bom chiat na sat awangin Russia po hian tun hnaya har satna an tok ti te media lama dar choi kha heti lai hian Kyiv chuan Sweden nen Gripen fighter jets nei turin ruam manan lo siam ve a billion kroner somni pali point paruk zet a dollar zong chuan dollar tlu la ding on ni point panga pathum man Sweden le Kyiv hian in rem na an naya hian in rem na tura hian an aircraft man to som parukte Ukraine hena le sakdon ani Russia hian Ukraine khopui rambial pali Donetsk Luhansk Kherson Zaporizhia kha ram chung anga parliament khan lo pom to ama ero chu Donetsk le Luhansk si Donbas bial ti ani Ukraine kho chaklam hun kha indona aron lutran tira tanga Russia ina lak atum ber rambial pani ania hnuah Kherson le Zaporizhia kha Russia khan parliament ate an pass vele boka
heng rambial pali te hi Russia trong mang na mun Russia mi le sa ti te pon soila dik mai ome Ukraine khochak lam rambial te chuan ni na chungin Russia trong mang hi za asum ko borvel zet an Donetsk le Luhansk phei kha chu sani som pali tangin Ukraine laka zalen nan lo sual to Ukraine lam ne nin do na lian tak an lo nei to bokani chutiang sia chuan kum sang ni som pali khan Crimea Russia khan la Crimea po kha Russia trong mang za asum ko paret vel zet na ani tuna hian India le US chuan drill thlona mangin drill ten kalpui meka hei India tan po Pakistan lam ipna tan atangkai viau mai heta hian US Air Force B2 Spirit stealth bomber ten chuaka long range strike theina te alantira tunma la ti ngai lo B2 hian maritime strike platform at ni zia le chumi ta na platform thataka ni zia lantir boka tuipuya strike group role te laka chet na lian tak B2 hian thlen thei ti en tir bokani avai khatnan US Air Force B2 bomber chuanin AGM-158C LRASM akap chuaka live fire vekin hei kap chuakin America in long range maritime strike theina ane zia hei hian ati chianga ail pui China Pacific Air Force PACAF te ada anil thei don thu hei hian chiang tekena pholang nei in US lam Air Force thu chu chona tar lang ani B2 phei hi chu tunai khovela bomphur chi in dor thona liana chona thaber polania Iran beinan te po US khan lo mangnual to ni kha nikum lama in beina po khan Iran le hnuah mun ma bom chetnan US khan mangna saviawani GBU-57 massive ordnance penetrator anti MOP pound sing thum zetarit khovela le hnuah khor chetna boma chona thaber le chakber anghiala soyania kami mang khan US khan Operation Midnight Hammer kalpuina zone sanela somni panga khan Iran le hnuah mun ma bom chetnan khan GBU-57 kha manga kha B2 manga phur le thla kani nge ani phon thur tam tak kan nei na chungin khati china khan kan du tok le photanga khovel thil thleng tharin dona thu thar rambial boina te he channel a hian ti chu athina ni ain lo ngai chang zel don nia du tok le photang